Chamgei tupchosyekchuk en Yashua Messiah, alen en nabas neuni asomegei ng'alalen konetisiet nemwoe en Kingereza kole two laws contrasted, yani neibestos ng'atutik chemiten en Bible kole mi ng'atutik koyob oeng, ng'atutik chetaa ko ng'atutik 10 choton komwoe konetisiet kole ng'atutik 10 ko ng'atutik chebo Kamuktaindet. Kolele mi ng'atutik alak any ng'atutik grupit nebo oeng chelele ng'atutik chebo Musa. Alen asome keker kou en yu. En duragit nekisire Andrew Najat Daga neinete konetisioniton kokisir kole does the Bible contradict itself, yani kiyom Daga kochomyo Bible amun inyoru en sirutik komile uon kikirindo ng'atutik komile keteche ng'atutik. Ko en konetisioniton kisire Daga ko kiyom kobor konyo kole mopingonigei Bible kole kobaten mi ng'atutik oeng'u chekenyoru en Bible, two laws contrasted, kole ng'atutik choton kokiyom Daga kobesio. Komwoe kole mi ng'atutik 10 ko ng'atutik 10 kong'etu koigeny mokiisto. Now en konetisioniton kisire Daga kenyoru kokipchei ng'atutik en ortinwek cheu chu. Kimwa kole mi ng'atutik 10 ko ng'atutik chebo Kamuktaindet, sikomi ng'atutik any chebo Musa chebo ng'alekab tisainotet. Ko mi sirutik chemi kou kole iboru kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 4 koitab 12 kole koboru kele ng'atutik 10 ko kimwoe Kamuktaindet. Kosoman nekibwoten ng'atutik kurgat 1 koitab 1-6 komwoe kole ng'atutik chebo Musa ko nekimwoe ko Musa akobor kobesio en ortinwek cheu chu. Iboru akobor en sirutik kora ele kibesioito ng'atutik chuton. Ot en namba 7 komwoe kole kimonyo Mesia koisto ng'atutik 10 kole mwoe kitabutab Mathayo 5:17. Ngwany ngesoman komwoe kole ng'atutik 10 komwoe kole mwoe kitabutab Efesoek kurgat 2 koitab 14 kole kiisto Mesia ng'atutik chebo Musa akotestai kobesio ng'alechon ng'atutik chon en konyil 17 tuguk cheiboru kole mi terchinet. Turagini niokokang'any en yon kokisire komwa kole mwoe en yu kole one law was abolished, kole kikiisto age kole kong'et age, ko chekikiisto ko chebo Musa, ko cheking'et ko ng'atutik 10 kityo chebo Kamuktaindet. Ko turagini kokisire Mount Zion Reporter, PO Box 10-184 Jerusalem, Israel. Ingecheken kora konetisioni konete kanisetab Church of God Seventh-day Salem kou en turagini. Kinyoru inoniton en website nebo Church of God Seventh-day Salem, cheng yoton mi yu Church of God Publishing House, PO Box 328 Salem, West Virginia, akosir address cho. Ko inicheken kora ko ibestos ng'atutik en ortinwek cheu chu. Mwoe kole ng'atutik 10 ko ng'atutik chebo Kamuktaindet, ng'atutik alak anyun the ceremonial laws, ng'atutik chebo ng'alekab tisainotet ko ng'atutikab Musa. Ako iniker ele kiibarorundo ko kergei ele kikiarorundo. Ko namba 7 nekokiker en yukan komwoe kole kimonyo Mesia koisto ng'atutik 10. So kolelen kiisto Mesia ng'atutik chebo Musa akole kakisir en Efesoek kurgat 2 koitab 15. Uon togu en nebo Salem ko mi ng'olyot nekiisto amun iboru ko 16. 16 ko nikobo Jerusalem ko 17. Lakini en tugul kotogu kele chito nekisire konetisioni ko Andrew Najat Daga. Kitaunetab konetisioni ko ki en Salem, West Virginia, ak kingwo Jerusalem en 1953 kotestai en konetisionoton. Konetisioniton pchee ng'atutik koyob oeng'u, yani kole ng'atutik 10 kobo Kamuktaindet ko ng'atutik kobo Musa ko kit agenge nekikokoi kopcheak kaniset nebo Sabato. Inaisto ot kanisetab Seventh-day Adventist ko taban, inyoru kanisosiek koyob ole oeng mpaka 3. Kou kinyoru kanisosiek cheribe Sabato ak yoe kabasanet ak koyoe Pasaka. Lakini yemwoito Pasaka ko momoe kokuren Pasaka, lelen igortab Kiptayat amun ngele Pasaka kobwotyin biik igorwek chemi kitabutab Atebetab Lawik 23. Kanisosiek choton cheyoe kounon ko kou kanisetab Mount Zion Seventh-day
chachop kot nekinyo keregister in 1983 kingoit boyot William Miwa ak konyokirinda Yewa igorwek. William Miwa ko kikirinda igorwek. Biik alak ko inaikas kouon lele makirinda but yoche kikuen William Miwa ko kikirinda igorwek. Kit neu Daga, Daga ko kikirindo igorwek ot en kitabut Border Daga Debate ko kirindo igorwek. Lakini kilaketeben Daga kityo kelelyon igorwek kolele matese kiy, matese kayanet niyai ala komeyai. Ko en chito age sikose ile yani mateche. Ko Mount Sol Cemetery report ko kinyo koepcha ikere koip pcheutik ako kanetishoniton ibestos ng'atutik. Mount Sol kora ko kiba komanda kiba koregistan Joseph Tomising the New Jerusalem Seventh-day Church of God. Ko en Bowie konyo komanda grupit no kikuren Church of the Living Elohim. Wambo grupitab Arap Langat ak Ezekiel ak kora boisiek alak. Aya konete Sabato ak Pasaka kuren igortab tait ak ng'alekab kabasanet. Now kinyoru grupisiek alak kora che ki kanisaniton en America kou Church of God Seventh-day Salem nesire kanisionoton kou yon koroboru en rakinon, Church of God Seventh-day Denver, Church of God Seventh-day Idaho ak grupisiek alak. Now kinyoru grupisiek cheribe Sabato, ribe kora igorwek any chekikisir en kitabutab atebetab Lawik 23. Kou ainon, kou grupitab Jerusalem Seventh-day Zionist, grupit nekibo Mungai Ng'ang'a. Kara grupitab Mungai Ng'ang'a ko kinet kora igorwek chemiten kitabutab Esther. Ko kondisien nebo igorwek chonete Jerusalem Seventh-day Church of God grupit nebo Zionist ko kikinetengei kalenda non yogu Church of God yogu Church of God Jerusalem ko kitakomi Daga lakini kalenda non kora kenyoru en website kolelen tupchosiek kalenda Bible calendar noniton ko kiinetengei igorwek choniton. Kinyoru kora grupisiek chebo chekiconducted ak Worldwide Church of God nekinome boyot Albert Armstrong. Albert Armstrong ko kimi ak Daga Church of God Seventh-day Salem en America ko kimanda en kenyitab 1937. En ng'alekab igorwek kimakomi kit age nekikoi Armstrong komanda en grupitab Salem. Ki Salem ko kimakonete igorwek ko kikonai bondoni kole kiibwote igorwek ko nole kikiyonen grupitab Church of God Seventh-day Salem. Mi grupisiek kora chebo koinutik kou Assemblies of Yahweh. Ko grupit niton ko moibestos ng'atutik. Ot kit neu grupisiekab Armstrong ko moibestos ng'atutik kou yu kibesio Daga. Now grupisiek chebo koinutik kou Assemblies of Yahweh kou karamwa ko inete kole koinutik chetililen kou kainet Yahweh, kainet Yahshua Messiah kobo maana en ng'alekab sobetab koikeny. Kanan en Kenya ko konete biik kainetab Yahshua Messiah lakini kainet nebo kwanda ko momoe biik. Ot en kanisosiek alak ngemwa kainet nebo kwanda ko orketendos biik yani kose uon kakimwa kit nemonyolu. Makomi ng'alechon kelelen kile Jerusalem makimwoe kainet. Lakini nacheken en sirutik ko momwoe sirutik kole makimwoe kainet nebo Kamuktaindet. Kobaten lele sirutik makimwoe en tangoi. Lakini kenyor any en kanisosiek alak chekibo Yahudik, grupisiek kou chebo Farsaik, ko kinyokosir kitabusiek kou kitabut nekikuren Misna. Ko kimwoe ko kiet kole makimwoe kainet nebo Kamuktaindet. Kimwa kityo kole mwoe tisindet konyil agenge en igorto nebo adornment. Grupisiekab Church of God Seventh-day lainit nekibo Edward Macharia komoe komi kwenet en ng'alekab ribetab igorwek. Ninyoru kolelen kiribe igorwek somok kityo. Mwoe kole igorto nebo Pascha nekibwote, igorto nebo Pentecost ak nebo Riyosiek kirindo alak kou ng'unon moibwote kou kabwatet nebo butetab Irioko. Moibwote kora kabwatet nebo kuren adornment. Ot en Keriosiek igorto nebo Keriosiek koyoe betusiek 7. Moibwote betutab 8 nekikuren the last great day. Ko kingobesio kora grupit kingomanda tupchosiek alak chebo Kipsigis en grupitab Mungai Ng'ang'a ak konam kole kichang'a igorwek kopungusan ak kosib konetisietab Edward Macharia. Kiyose ng'alechon en 1988-89 ye kikiyesio Mungai Ng'ang'a ak kicher barabrat kelewen Arap Yagon koik overseer. Baadaye kora konyo kondege Elijah Soy koik overseer. En ng'alek cheu chon ko kikibendi amun
matakeetyigei eng konetisiet. Kinyoru tracking nekikuren nebo Tulos Contraceptive kawege, kinyoru en website nebo Church of God Seventh Day Salem ak kenyoru kora en website nebo Jerusalem Seventh Day Church of God nekinyokotou tupchosiek chebo Kenya. Amun kecheken ko headquarters nekibo Jerusalem Seventh Day Church of God nekibo Daga ko kingosirto Daga en 1975 konyokosirto Cotton Fort. Ko ngecheken ofisit noto ko kikiker, lakini kinyonget tupchosiek alak chebo Kenya koib lessons chekibo chekisaposite Daga chekibo Church of God Seventh Day Jerusalem akochob website akonde trackishek choto. Kenome kesomoni ak kelele mi tupchosiek cheyogu lessons en olimbo Jerusalem. Kou calendar kora kedownloaden en website ak kele biik koyogu tupchosiek chemi Jerusalem. Lakini ndewendi chito baka Jerusalem akibecheng ofisit noton chekitupche ko mami ofisit noton, makele kakirindoi kaniset age tugul. Now en ngalalet debate nekeyai Andrew Najat Daga ak boyot nekibo Church of Christ nebore William Cardis Potter nekuren Potter Daga debate, kekose Daga koyome kobesio ng'atutik kokilelen ng'atutiet nemwoe chorwenyun Potter kokemwa ng'atutiet nekibo Musa nekikisto kou kingonyokokirindoi korwek. Amun kimoe Potter kokirindoi korwek baka Sabato, komoe Daga kobot Sabato koistoen korwek. Ko kisomoni Daga ng'alek chemiten kobesion nekibesto ng'atutik kelel mi ng'atutik koyob oeng'u. Ng'atutik chebo Kamuktaindet, ng'atutik taman kityo, sikomi ng'atutik chebo Musa, ng'atutik chon iko. Karan any icheken en chito nekirisoman Potter Daga debate ko kikinyorioten Daga. Okot kiyom Daga ng'oliot nemiten Korinto kekere en kanisioni ko kiyome kole ki ng'atutik taman ko ma ng'atutik chon kikisir Paulo kole chekibo meet, lakini ko kiibor Potter kole maboisien imanit Daga en yonito. En yuton any chekitupche asome ale sikobit keng'alalen ng'alechu en konetisiet nekoi amun yoche abor kit age tugul en sirutik koyoche ketebengei kele tos iman kopcheotin ng'atutik chemi Bible, komi ng'atutik tambanu kobo Kamuktaindet, ko ng'atutik alak kobo Musa. Aketinygei yoniton, tos iman ko ng'atutik taman kobo Kamuktaindet, ko ng'atutik chon iko kobo Musa. Ako yoche kora ketebengei kele tos iman konyolu keribe ng'atutik taman kityo en kenyisiek chu kimi kou ang'olole kenyitab 2023 kiribe ng'atutik taman kityo, manyolu kitakerib ng'atutik chon iko. Kou inat sibateb Satorei, kou ng'atutik chebo amitwogik, amu kele kowechek ane nolane ko maame bendab nguruwet, maame bendab kimenjerut, maame mi tuguk cheame sikomi chemaame. Ngwany kinyoru en ano ng'atutyonon en ng'atutik taman? Ng'atutik konamgei ak kebeberwek kokochinoik. Imuche kole chito age ng'olole yobo chorset, lakini kiaror sirutik ng'alekab kokochinoik ak kebeberwekab taman. Kinyoru en ng'atutik taman. Kinyoru kora ng'atutik konamgei ak kalokutik, tos ele yoche kolaktagei boyot neki ko kikibor en ng'atutik taman. Mi tiendo age nekiagere kitien tupchosiek chebo Jerusalem Seventh Day Church of God kole kiribe ng'atutik taman. Akotam kotesak kole ak ikorwek somok chebo Eloi. Ikere ile kayom konyo ng'oliot age nemekotok kele ng'oliono nekilele kiribe ng'atutik taman kityo kakonam kobutok. Alen kotokotin chekitupche sikobit keker konetisioni si osibon. Atesetai asome kora ole subscriben en my YouTube channel siochob konetisiet neu niton komuch osibon. Kotokotin chekitupche, kotokotin tupchosiek chu en konetisionoton Tulos Contraceptive konetisiosiek nekit 20 baka 20 koboi mising.